sign down me column even Polenal citizenship from Bukudrim is a proof later. The Mausi vote carabani. See, stays here, Nina, state na policy, Amagi Makada. Some people they accommodate to the arrival. Masi aina haim nete ko automatically masi review to kana ta de ne aduna hanagi honorable chief minister na magi cabinet na permanent resident haibama the citizen haibama domicile haibama khaido ke na to maga khaido sorry khaido mi ba pot ne ba aduda sai gi husi iran to riba kambu se iran to riba kambu ai moi group mark ta kai re ko le adu da ai kai mu ro ge ba ko as a manipuri moina manipuri Naga Manipuri Kuki Nataba, Kambu Iran Torise, Makoi the Yamna, Masi, Kani, Namsakip Gen, CM Workpa, Sanate Orpa, then Ate Tasing Cabinet Pangita Gadi, Moigi Weba, Aina Sajava, Enikuki tribe to Changiba, Manipuri domicile Pangrava, then Hilia Committee Makada, Sangaga, Tribal Chief Right Kimakada, same given new villages sings SIR Toba, Nataga, NRC, update of Komatamda, a Toba challenge, some oil names. Sigi Pochi to Tobaya, the never Iran, they continue to the Baya, they have to never go. Kangupida, Kangupi Romda, Chosan Puda, Ladiba, Zoichino, Imanav Singh, the Ate Lady, Mamse, season up Panam, Doctor, somewhere a whole population, Karati, Sokotor, near to the Baya, they have Aina hiding is in Amuka. As a citizen of the state, CSO Magi, Miami representative, Amoina, let us talk. What is Hazego? Yes. What is Hazilo? Kanana Camp 1951, Matuna Kanachangi, Moi Miam Do, Kari status Tambia, through the government, through the constitution, Kanazeva, Asangi and Asi update on Matuna Mila and Itolo Karaitamgi, Go Asamdo Zik, Narendra Modi and Lowry, and Amisana Lowry, go, Honorable Home Minister and Lowry. Karigumba Saka Pai Tadi, illegal immigrants in Loyal Laniari, Hoy Moy Bulldozer Karatawi. But Muibaco Nina, Hapaya Nina, how to make them survive. Lemina never Mondo, Karito Zigeto, Tanadam never. She did the state, I'm a break up to Nova, community must Hatok Nava, Akoiga Moigan wine, and the Hendokana. Jose Tadoga Moiga Muntona, Zoga, Pike Muntona, Sumba, Nature, Salaiba Mido, Adudagi, Prazana, Cookie Prazazina, Handopiro, Aduga Masigi Poche, no leaders in the Aduda Pazana, no in a convinced or Adumatuna, assemblies the Lao, Pamzi, Kanazi, Tanazi, I am Tamos at the Laxake. Tamo Laxaning was Tamo Manipur Chief Minister Haidare, Mana Assembly, the Aduga a man, a team with them, the political speech Karada. Manipur among the Santi Prognava, Equimasen, Yam Inga Vagaluna, Equiki situations, Yam technically handled over Changi, Hadanama, appeal to give up Mayama, opposition leader appeal to give up Mayam singing Marat Haitari. I'm positive I will note another Lakpa, the Gidan Cookie, Yamadinagagi, Equiki MLA Anida, Deputy Chief Minister Ani Pira Lakiva. Siki whole positive note, another Laka Nangarangi, I'm disturbing over Narading Nasif of the national media na diyam chong na carry tawre sigi am disturbing oiba ekoi visuals khara police ka ekoi security forces ka ekoi mioi khara ekoi nung thana ba khona ba gi madugi amna violent oiba disturbing videos ma'am visuals ma'am tholak pase social media aduga national media ding sa dama ken hai ba dum yam chong na carry tawgi ba manipur da violence amu hana hala abra government semu ba tung da madugi sigi whole development je tamogi bi kamayin bi Yes. Deputy CM Ani Lebe, Ani Lebe Matanze. See, I work in the to the West Wabam took the leader raising education at the Emerald. Why is there one ready and Ama, Akoya Andhra Pradesh Chief Minister of Lemeko? Deputy CM Tarukni Matam Lazy. Money. Tarukni Pagini, they got Taruiza. Party power shared over the go. Tarukni Lemes. At the Jose UP, the Deputy CM Ani Lake, Kesa Prasad Moriako, President Patako, Manile. Yes. At the game, Maharashtra Deputy CM Ani never proposed them to power sharing in nature names. Power sharing in the Biar sorry, I need the time that the power sharing in nature have the Akoizina and complicated way, Akoizina political power line the top on a communal line, the Deputy CM Ani in a complicated way. Yes. I am Akoidam Sativa, Aina Paning the Vaita, who is the Hosipauda Kanga Leva, Deputy CM Anise. Masi every MLA role, Masam side role, really, Levaxing Akutako. Aduga ID can some have the CSO, Moina, Natra, social activism, more you want to as a citizen of the state,
natraga country ko Churachandpur mai chak pase ai yum mai chak ne lowe hai tare Yes, absolutely. Churachandpur da mai cha di ai yum mai chak ne lowe aduna ngasai gi political boundary natraga CSO gi boundary wang mada Churachandpur da lamheli se kanano hai je thiduga masi lamhen bagi thabak se loisalan bagi tangai patab du leyeba mamang da su lamhen ba mayam phau da gi ne ba khoi da yam sang na problem la khrise ko aduna Churachandpur mai chak pasi hojik Churachandpur da ado aina tang noning ma hai tare ko saudi de ko moi asona kan ubiramadi Churachandpur kamu odi sounding gadra ngarang do moi gi irang khutau do hoi ngasi budi mobilize taw ko tan tore ngarang gi du khitang irang do subjugated area hai ta jaga ma cham cha da to ma le ko ada national media do moi di paid media se yam phasan sin na ba hai bani na ma hoi na propaganda to da yam thuna phangi bra hai pot ne ba ada hojik ti phasana paraga study to yeng ta de hojik lai ba pot di Manipur government gi mathak tabu lai raktre pot se kasai gi Manipur government Maitai chief minister Maitai central government adu me am do lai tre bo si ko Lai tre adu why aina moida ang ni se aina moida ang ni se why nemsa kip gen why lm khote why sanate kai maram gi no sini da moi khang protest to ga le hori se kai no moi protest to yam democratically moi gi mar da le ba MLA sing du so kanone BJP ki MLA ni moi gi mar da le ba MLA sing du sitting member of the assembly ni adu duna moi ne yamna bol loi ta ga di moi gi mar da le ba MLA sing du resign to an anju resign to ni na tholei dana ko hosi po resign to do bai maram se kai no ade moi MLA sing du na phangi ba tolop to praja da instigate to ga hosi ki Manipur integrity na traga Manipur gi India ki constitution manungda negotiate tawriba Manipur state ki boundary manungda authority ki manungda tawriba negotiation ji manungda tawma tamna magoina misuse tawra hai bse idea amban chinga ai tare la tamo sida ngasai ki damikel na pukalamba wafam ma hai tare ekoi ngasai ki remaining MLA makai se Delhi da to meeting mayam da di yam toine yawi yaw do yaw de ba namo ayam yawe ba ko yaw do miss to wa mani dum yaw do tin na te but adu ba ayam ba di win yawri but Anoba government sida why have they avoided kari gi avoid to no have a question sida masa question am lak pase if they were given ngasa ki cabinet work am moi the piram da ba na daga deputy chief minister moi the piram da ga di moi ju yaw bo dra have wang jini amu kare have ni ai adu da confidence like maram di kai no ga da ai angle am da mu yeng se ko nemsa gip gen da deputy chief minister pi basina irang je reinstigate to we have gi Porama portrait on no kan ho nei sine yes ai hai je ko andi ngasai akoi gi marakta kanogi ngasai akoi gi akoi moi agenda hai tare moi agenda se separate administration so na te ko hoji lai se indigenous oiba tribe mayam gi marakta non indigenous sanghim ne ba zoi mana bam lai mana yam 20 hai ko akoi zau si di han dagi indigenous ni cookies na anogo nomenclature ni aduna akoi di noina akoi ga khana ta ga di noi illegal immigrant se kana no je noina punji da kanga mo je dum hai ba aduna sigi segregate to separation wakhalon lak se sigi masai ngasai nemsa gip genda natra lm khote da natra sanate da tainer ko se sigi pochina ngasai gi ai mota di moida fair psychosis ama akiba ma hai tare kari da ki no hai kanda hojik tawdoriba NRC je nampu do tawsalakda di ngasai gi psychot ne henglep ne swai da leiriba mi myam se moigi kain originality se kara mangadra haiba pot da ki ba khaki da irang to ma le ba in kan ba ko aduna ngasai honorable home minister na yam phasana hai re ko koi Manipur Churachandpur da hojik leiriba problem je moigi pen da bagi kai ka gi khar lei jabani adubo Churachandpur almost control ne haibi gre ko hojik nungdang hojik pauda hoji mamang do na internet thing ba khotpa lai tamni na hoji pawda di nungdang gi irang to ge update te kasu leitri hore nungdang thaksa jalsala amuk dola torpai di kangbre hoji pawgi di leitri ko aduna ai wakanda mediating table je da hayeng kai gumba lakwa matam da through su group or through any other group lakwa matam da kai da lakada ge kanda census ta NRC update to da moida moigi population je soktana ba adu da oina negotiate tor kane na galle ba okay da hojik live si wang sing asagi national media sing na project to ba moigi narrative ta Manipur government same graba matung da ekoi ki entire cookie jo ma community ki react or have gi adu ki narrative amne hoje koi mang ta le je but is it over calculated or over simplified over narrative amu oigadra on reality da ekoi na ubada yamna ekoina ngasi ba yamna phongna haining draga zu hai tare area me amam da hai ba government ji support obagi mami tari
especially ngasai ko kijoma community gi manung da adada sigi certain area khara da live reaction khara sina ekoina entire community sina live lengak si the yaning da phong do e masi da ekogi boycott tawi haidan ekoin uba yari bra da tam khama yeng masi gi yeng si angle ani yeng si ko ahan mada government boycott taw mani ko hojikna mi boycott taw pane ba ko aduna agenda ro khara di change taw re ba change taw re abdi hojik so do mi plus government boycott taw gadam ne ba ko yam seng ha ko government ji akoi government sem re suya yaw idam ni manipur government boycott taw gadam ne ba ko government ji boycott taw gadam ni magi any program adu da leidna so lonjan ba ko chan ba hana taw pagi mong do taw gadam ne administration ke ga da attack taw gadam ne ba da hojik lei ba pochidi ngasai aina hojik yam clearly define taw ai jage do zo hoi ko sigi ngasai gi hana lei biram ba tribe me am any ku ki tribe na taw sing se sigi tribe sing sida moi gi na sai gi moi gi de hana de le jabni na kai gumba unity se break up taw gi ta ga di break up taw gi ba ta ga di census ta nrc update taw ba khu me am demand taw ise si matam da moi population so khani hai ba ka ta gi ne ba si taw ise ato ba kem na te ba si kai no di moi Chojapur Medical College Operatory Saka dagi kana lori cheng pangi cheng lori kai lo da blake tole lori district administration chalai ri ko hoji angle is only kind of representative to na decision making da representative to yaw pa khak ne hana gi PR do su moi yaw do bai wari ni moi tolo dum pangi moi ne instigate to ngo tam da dum taw e ko aduna mar mo ga da ngasai gi ai wa khan di yam sam yam na sam da kai no ai kan da let us leave sigumba thabak se ayu ji dum appeal to jage henglep psychot ko appraisal ri yaw do ba henglep ne psychot ne maru ne am kan to ise ko so ai gi any ku gi tribe sing sida khoi appeal to jage more let us come to the mainstream ko more is ni ko ai ja let us come to the mainstream aduga noi MLA sing do assembly da lagalo akhoi welcome to wi sidai da ko ngarang su ani ma la ma ga dum chakre even honorable nemsa ki gen deputy chief minister lakpio aduga state ki welfare ki dam noina Noigi Jagada investment crane Toningazu, Amagu Toningazu, land reform Toningazu, let us come to the table. Kai Mangi, Lambida, Nonsense creator, Manipuri image get away ten do no, Maitegi, Kuki, Moi Masagi image get away ten do no, Aduna Yamna Pazabi Engelda, Santi de Lebiro, I Aquina Pamzerico, Santi de Lebiro, Noigi MLA, Tagapiro, now you can come down to Infal, still all Kanazi, CSO sing to Sulapiro. Noisu nong phato imphal da law akoi ju nong phato kangpo pe da Chojapur da lake table da phamji mamang ILP gi irang loisan bakan da mi lei gi do meam do akoi Chojapur da phamine matam do akoi Chojapur da phamine ga asiba Chojapur gi ILP da lei gi da sing do madu gi poloi badu akoi chali akoi gi hanjing chali phamine amain to na hojik su madu gi mediating table do da tausi noina angang meam da noina leader ne na noi angang meam da ngasai gi nuai roi da mong da mingona sentiment sok na ba wa meam hai jalo ga noi leader sing duna phangaro na nataga yaroi dori na khangba matam da state ki nataga constitutionally concurrently state lista tawba yaroi da census to ko da sokha do minna ura kan da nangi angang sing duna nangi nayum mai thagani na khallaga kija da mi ngona provoke to ga anti state anti kano ke ani anti community oiba anti leader oiba vocal do di tobi ganu sine ko hani sina ko aduna ai side gi ai thamjani se yam crystal clear ni kai maram gi yawo to ba MLA sing sina moi gi mi sing da kai maram gi provoke to ri no habsi yam crystal clear ni madu gi provocation do handok piro aduga peace to Chojapur peace to Chojapur mai chak ko Manipur mai chak ne akoi jinu ai te ba akoi sidai da presol da Chojapur da kangpok da mai chak ko matam da khana matam da police na mi phu matam da akoi nuai to phaw e ba akoi chapana na phaw ne ba ko akoi peace pa me ba akoi moi na su som da lao akoi jo som sakke adugi yana ba do ta na ba hona ba da ta na ba hona ba da one single compromise illegal immigrant and drug ki compromise se noina nasana khangna tawro ya ba gi wakhal da natraga akoi si mamang da so ita zu akoi su mangai akoi mamang da so ita zu akoi khando hando wai do sem na ko honorable sem na ayo du mai na akoi su khara nonjin tawraga moi su khara nonjin tawraga peace ta MLA sing dugi role do play to hon jam ni da ai ko tamot last mai to se ba okay first round se aroi ba question noi tamot last se khatena ekoi ki Manipur ki chief minister Sri Yunam Khenjara amadi Manipur ki home minister Sri Govina Das Kontho moi ani na handak hosiki live se moi le anguish na hai ba hai tare sigi live reaction khara ekoi ki yang sa unbecoming oi ka hai ba sugumba reaction khara lakpa ji da moi na phongdo iba wafam sing se aikoi ki yamna with a lot of restraint aduga aikoi ki yamna
sympathetic oina phongdokpagi mami tari haiba tare sigi sensibility si from the chief minister aduga home minister ji kaman yengi aduga chief minister na thamgiba pandam haiba tare magi government ji realize to godo government ji my purpose objective si only when IDP sing mayum da hanjala kan da my realize to ni ga haibagi adwagi pariki chat ena lobra ta mo kamai habi be hojigi kenone anguish size ko ayo je hajaw do ne ba sai maruina to sorry toleba problem je ngasi leiba protest di now I give the protest not trebe anti-mitain natraga anti-government adumba protest not trebe akoigi kari pot kara phao separate administration hai je kaino only and only one administration under which all people illegal immigrant drug lords whoever adu accommodate to baya ba administration ama mamdi maduda UT phangragadi natraga separate administration with legislature phangda gadi madugi manungda any cookie tribe hana changpo sing the loima accommodate to ge habne ba yam samna have ko aduna ngasai as a state ki home minister ama natraga chief minister moina citizen mayam je mid yeng chamana ba yeng da ba yati aduna marmor kanda government jina restraint have the khang ga tar ga leiba oram ba ya ba adubu masigi khang ga ta ba se kuina ta ba di phatta ba su leiba action to da to matang la kani mamdi kai no ha kanda mioi kharana state ki integrity adagi atai atai leiba prosperity ko development peace si hinder to lagta agadi madugi music dugi mathakta step lau daningai mathau leite habani da okay da ko adu amtang ga hapsa ma haijaram ge ko masigi marak da akoina hosi government khakta gi wasunate BJP ki leadership se masi jina pirak pa command gi matungina government semak pane ngasai oja mai kelna so habirame BJP ki leadership ka moiga tarara tare lak wari sanagra bane sigi marakta BJP leadership na wa haibada tarak tragadi BJP na lemoriba MLA mari manga sigi mathakta kari step lawi moida karamba lebak sida irang thon bagi ko irang lei tram matam sida leiroi da timing da irang thon bagi kari step law ke ju yengai oi smai tam adu yeng tare ai mathang je da mulak sike tamoda lakchaning bazi aikoina ubada kidang kai hatare disturbing ya moi baze da mo handa ke pin da baze dum ngasai pin da bai wafam da amu kidang test tawra ka da pin da badi tamo yam ki pin na ge drazani ko ai di mishi mina me yam yaw gi bani na mayum kai mai tha ge yaw bani na kamai pin ni ngasai mori da le mi ba then ehoki kai da chuchanpur ga le mi ji moi le chuchanpur gi ga ji mami ho le ban tre ada even tapak ta si imphal da ga le mi ba ekoi kuki si ke pelam moi pin da me yam lo in le ni da mo pin da me yam ji gi marak ta restaurant ji phajana tawi hai tare tapak site ai na ho pho u ba hai tare sida any group of phongthola ga lengak sing mayok ta lebak pa yaning da phongtok pam ta udri ba ta whereas aikoina another side ama aikoina sum yeng bada khulai bai ba kangu ma thola ga ko with full attire uniform arms lo yaurga phone na statement bi ga threaten to bai ku ure ta ma ko adagi then right after government formation ji ma tung lai ba sig violent activities ma simaina kitang sigi yam disturbing oi ba train am ko lai je ta mo kamai yeng re ta mo si and again ngasai ge bong team so lai ko sidang na taw ai ko gi hai ba mioi ahum adi government sem ba yaur ba mo ko ahum je hat pa ngam ba da simaina lap kun bi gani kuntra bi gani ga hai ba gi kamai oi ta Beres ke rumah hai ge ko ko ye India ga ne politician sati ati le ba hoi khong ba yes yam sati ba politician ke karuna ni di je lalita ga le mi ja hoi ti sati ba hoji kuki gi samna da any kuki try ba tare moi gi marak da le ba politician jing jina moi na tamjani ngai wa bise kanano hai ta ri moi political leader jing se kanano hai di Mamta Banerjee ji ne ba ko Mamta Banerjee ji kamai to ge da ko special intensive revision je special intensive revision ji da mana suk tau to ba Bengal asoi ba mayam yaw ri na Supreme Court tan chat li ne ba argument pi ni ma san chalaga adu gi level da praja gi da ma hona bi wa ne da ai na di ko swai da mi won da paisa pir ga lupa lising kun kuntra kai tho chalo petrol pump da ai gi dei thaw alu cho thaw do lo cho gari do mai thaw lambi thingu no mai pa na ja ai do no mai pa tho ko adu ma do tau no hai ne dai hai ni di ko khoi ma sen ngak ta ni tau nu ngasi noina NRC tau la roi noi tau ba roi na hai noina NRC update tau da na wa kan lang mi am je NRC update tau da nam ne mi census ngai ba ne ba kai na te ba census manung da if accommodate tau gra ba loi to khine ba adu bu SIR si 1952 da hana tau gra ba 1952 gi matung da 2022 ga 22 daina 2002 daina 2025 pau gi
SIR kano special intensive revision to kusida original voter na kanano duplicate voter na kanano hai bse sakar na khoi ni indra sudum khandrok to le reba yes jiko yes SIR to ko matam na dum khandrok to le reba adugi potu tawba yadana ba maitai centric government maitai dominated go palla ga mingon da pangang ngang ga noi gi community du sawal ga thamaganda akhoi gi officer sing state ki officer sing maitai central government na tawpani ha ga praja da provoke taw laga masi ILP me tamna taw gram ne ILP ki bill nungdang pass taw godana ahing da pung akhoi gi honorable hanagi sorry chief minister honorable ibo biga ma gi chamber da phaming ai da hek pass taw re khang baga asi gi kwai den gi ningthem ko la sai bo che yen thore ba hana prepare taw le ba thane ba si sing je ko anti social ba anti state element khar lei ha ba lega na khangdam ne ba anti state elements in a vote kara kan ne ba le ba kai re se aduna special intensive revision NRC then su review to ba si loin mak dakar ne ba akoi de using noi tri se kamai to dana India macha suna taba Manipur macha suna taba kangu to ke do bai su to me noi pot ne ba did the government try to accommodate some people who do not belong to Manipur or India ko adu mar to yenganda did any Kuki tribe use ko to accommodate such people? I have a question nevertheless adu no jikse nemsa ki gen deputy same wa kanda ko sanate department ki kari gi sina sakar sem da yawa kanda ngasai gi marak ta leiba ayo je haije ba sakot kumba kai gumba henglep swai gi adagi even more gi ko swai gi jaga sing da illegal immigrant leiba sing je makhoi da masada pakatpa nungai taba si orak tari moji ausang ram na koi se citizen noina oi bada khandorok pe koi voting right leira roi adu leira roi ga khallaga tawbune ba si po se assembly da khana se hamni da tam ai ke nongkak teswai intervene to choge ai na when I read one book by Journal Singh magi Memoir Manipur gi se ai parakanda tamo nasagi sigi suspension operation gi agreement gi mari de na union home minister gi da unar pase unar matam se state administration da gi moina react to rom gi padam yawromi Journal Singh ibela exida mana quote away ai koi masida sumaina ko gi non Indian oiba non Manipuri oiba sumaina Manipur gi foreigner oiba mi ma sida yawraga ai koi na kamaina si sign to no doino have za state administration da gi matam du react to rom ba but the question is kamaina adugi agreement je kamaina inagri no sine but state gi ngasai mayam na react to dobra na ta to acknowledge to hu dobra masi khanghu dobra na mo chamnu no nei dana but adudi Journal Singh na mana iriba like to I've read it adugi like to the yam phajana mana moina react to ro thobe eba ai si wangang na bi yawroi koi wari sana base sigi deliberation ji yawroi na state administration kanghu je tamo thobe eba the way out aduga si kamaina makhat aina sign to nagri no have question sine tamo kari hebi nei se keno ne mase ai akoi nan ge ai do China apis to na bona ba adu loina to ana thangra ga na ko hojikti sign to na me kola me even polenal ji citizen ji phangba kui drim ne ai je proof lai rabani adagi mao ji vote kara bani ko sigi stage yo rabni na state na policy amagi makhada some people they accommodate to they are right ko mase aina haim nate ko automatically mase review to kana ta de ne ba aduna hanagi honorable chief minister na magi cabinet na permanent resident haiba ma the citizen haiba ma domicile haiba ma khaido ke na to maga khaido sorry khaido mi pot ne ba adudang sai gi husi Iran to riba kambu se Iran to riba kambu ai moi group mark ta kai re ko le adu da ai kai mu ro ge ba ko as a Manipuri moina Manipuri Naga Manipuri Kuki nataba kambu Iran to ri se makoi de di yamna masi kani nemsa kip gen CM orakpa sanate orakpa den ate sing cabinet phangi tar gadi moi gi oiba aina sai jeba any Kuki tribe to gi changi ba Manipur ki domicile phangraba then hill area committee ki makhada sangaga tribal chief right ki makhada same gi ba new villages singse SIR to ba natraga NRC update to komatamda achauba challenge ma oine ba se sigi pochi to ba yadana ba irang je continue to ba yade have to neba ko kanggopi romda Chochanpur da leiba zo ichinau imanab sing ade ate leiba mayam se sisina phanam handok tar so somewhere akoi population kharadi sokador ne to ba yade neba aina haining isina mo kaino ganda as a citizen of the state CSO magi miyam gi representative amoina let us talk wari sa se ko wari sa lo
kanana kayam 1951 matungna kana changi moi mayam do kari status thambya do no ase through the government through the constitution khanaje ba asam ge na se update to matungna mi la ani to ko kadai tamgi ko asam do ji Narendra Modi na lauri amisa na lauri ko honorable home minister na lauri kari gumba saka pai tadi illegal immigrants loyal la ne ari hoi moi bulldozer kara tawi but mioi ba ko ni na hapya adabnina how to make them survive lemina na ba mong do kari tawsige do tana gadam ne ba sidai da state ama break up tong na ba community masan hathok na ba akoi ga moi ga nuai na do hendok tana hosi thado ga moi ga mung tong na dana zau ga paike ga mung tong na dana sium da nature da chalai ba mi do adu dagi praja na kuki praja sing na handok piro adu ga masigi poche noi leader sing do adu da phajana noi na convince to adu me tung da assembly sida lao phamji khanaji tanaji am ne hai hai okay damo issue sidi address to do ya roi kamai issue si address to sige haba do adu di khanaji on the table madu puthoro hai ni damo that's very ekoi ki yamna sensible oi ba adugum rational oi ba ekoi stay na mane na ai thamjage as manipur luching ma da ki